Көңіл тұстуға сүйінен спорт мақсаттарын итен тахарбыт, Сақайыры Россия хебеско хүйіскен тұттыр ütіләқ теренері Учутал Дмитрий Петрович Коркин түрәбі күнігер үтеу ғосқа көбілітулан хыллата бұйстапкалар тәрілер болбыттыра болғантаны ұлы. Көңіл тұсту хақабы серге сайдығытын солтата хүді, Республика бітер кенниктен ен сайда тұрар спорт көріңнеріттен көңіл тұсту бастықын өмірді спорт көріңінен болбытара атта, Беллиле бағыстыр бүт Россия, Хойус, Европа, андай дүтіғілеріттен көйі қоту көтөлі ағыргеллерлер тапталлақ сақабы серін соргулақтыға ататалар. Бұхыреге ұлы тренер Коркинген Аллах бұйстапқа 1976 жыллар Монреаллағы олимпийскі ойнулар, етенне Сеуллағы үте жылур ойнулар жүр ойдарығар ананна. 1966 жыллағы Токио олимпиада кылымбырын оған толқүйгі түйен bu Japoniyaslar manlık tustaları bitti. Bir yakın kötüre de vardı. Vatanlarına kaytak kötüme kaçıratan tahtlarını, iki tahttan. Ondan Amerika'yasında kaytak adamlık stiller, belirli şkolları tustaların. Onu buradan belki diye sarılan kören üyetim var. O sakat tustuğu diye ayağın. Ona bir trener Dmitri Petrovich Korkin, onda kötüye geliriz. Postnikov. Onlara tuğakada tenglemmediler. Kilinler alanlara alandas bıkarın kahınga trenirovkalı ahıngara bol batak. Olur Dmitri Petrovich dağına onu Kostyevgeyeviz dağına Birullah'ın sidihillere bu sportivler şkolanı ahıydı. Hem de o şkolada hatırlardı. O kadar Dmitri Petrovich Korkin dergül toluyor bu lafına göt geskiye habas vermekti. Eter bu. Bu kutudan göndere bu lafına bir de bütün de kastavattık. Doğru veremekidin tuğuz atık bütün olmakta. Бұйстапкалар тәрілден істәқтірін айы көддіріге тұрурулар қартысқалар, сәдәқ экспонаттары білден ехелер, оны тағынан чұрапчытағы спортивны скола интернеті бітер-біттер, үйаңырдақ, үбілейдақ күрсүйілері, атырбыт олимпиестер, тұстуқтар, ара спор көріңдерін спортсменлера, учуталлар, көлөнелер түмсен, ақтыған санан барилара, Борулу hüccər sağa kenegilər süraqtan ilere sılın ақсын bolallar. Çorapçın çena şkolatın bətün muzey oңырар ханалағатым. Андойду тахамнақ. Bu iki tühünçe üst yıllaqqa onluk hana kirbite. Onunla olurun eremmin kaç bildi ki yine barsın kepsetleri yakman bağırar etim. Şu ol bağa hanan bağır qahaları tuğluğa, bağıt Dmitri Petrovich Korkin süyüz sahagır tortu olan keliyağa. Söhünen jıl konuk ahını hebda ulu trener Dmitri Petrovich Korkin oran qallar bıd jılatın soltata oçunun ulatan ürdaniher, ehil ulu trener tavuğun 5 yıla Bağlay Paselskay Saha televideniyete Jokuskay.